Radyoya denge gel, denge azadiye. Jinavendan uçayan radyoya denge gelden baş godarın henja iru 21 Nisan 2025 düşemli Brüksel saat 12 lamede 16 hemen uçayan dına rojede peşkeş bikin demdem azadiye reber apoya. Şandeya Dem Partiye ji İmraliye ve Geriya endame Şandeya İmraliye Dem Parti Pervin Buldan u Parezeri Büroya Koya 7 sale Faik Özgür Erol ji bu hevdîtina bireber apore ve sibehê çûn greva İmraliye Şandeya piştî hevdîtina bireber apore ji grave ve Geriya nehat zanin ku ka Şandeyê bi Ömer Hayri Konar ve İsa Aktaş u Hamili Yıldırım raji hevdîtin kiriye yanna derbare hevdîtire de tu daxuyanî nehatayîn dema ku endamên Şandeya İmraliye daxuyanî li ser hevdîtine bidin em ê jî bi yekser bi guhdarên xwe re parve bikin. Heyeta HDK Dem Parti DPP li hewlere hevdîtin andike. Heyetek ji HDK Dem Parti û DPP li bajarê hewlere ya Başûrê Kurdistanê hevdîtin andike. Dem Parti tekildere hevdîtin an daxuyaniyek dadı daxuyaniyê de wa hat gotin. Heyeta ji berdevka HDK Meral Danış Beştaş û Raydarên Partiya me Serhat Eren, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz, Rezan Kagan Arslan û Murat Şempek'te. Heyet Ahmet Tekildarı Bangarê Berapo ve hevleri bir partiyen siyasi keseyet û rêxistinên girsiyê Yeni Demokratik re hevdîtinan bikin. Endama İnisiyatifi Azadiya Berapo Suriye Süleyman İsa Ahmet Banklı CPT û hemû saziyê mafê mirovan ên navnê tevî kir ku bi rola xwe rabin. سی وقتی تن مزین روش حقوقی ایمرانی روشکا گپر آلوزه و دیجی همو پیوان مافی مروای دیجی همو زاگون نابنتویه حتی یعنی چه زاگون هبن در حق گرتیگه هذا ایمرانی وادر باز دکی دولت اتر بحزاره گرتی سیاسی هنه بحزاره سیاست مدار هنه بحزاره چی کنه سی پی تی واد در حق واد کچرا پر در خستن تداخیانی تراپور سر روشاوا گرتیاجی ندانه خویانی کرن فجوه که جی ام وی هلوستا سی پی تی او نزیارت کرنا و یک جی ام شرمزا دکن و آدد واجی او بیدنگی اوی همبری تشتید زندان ترکی داد بن همبری گرتی سیاسی و گو به هلوست دمینه تدا خویانی ناده خویانی کرن او جی جه شرمزا کرنه اج آلیه ما با فجوه که جی ام دبیجنا سی پی تی و همو سازین مافی مروفا ایگو خود بینن بر پرسیار در حق گرتی سیاسی دا یعنی گرتی بشکل کی گشتی وقتی اون برولا خو نلیزن و اون به ارکی خواه امروایی نلیزن آباش اون خواه حل بکن هر مالی خواه چطره اون وی ملتی بخوابه Berdevka Meclisa Jineya Bajarê Amedê Gülnüz Kaya got li Tirkiye jin têne qirkirin. Gülnüz Kaya Dem Partiye li ser kuştina jinan axivî wiha got di bingeha kuştina jinan de polîtikên desthilatdarî AKP sedema serekeye piştî ku peymana İstanbulê ji holê rakirin kuştina jinan zêde bû. Gülnüz Kaya wiha berdam kir azadiya jinê bingeha tevgera me ye. Mixabin desthilatdariya AKP desthilatdariya mêr ê polîtikaya ku jinê di malê de dîl bigire dimeşîne. Kuştina jinê ew qasî zêde bûye ku yêkanê çareya rizgariya ji vê yekê têkoşîn û rêxistin bûne. Divê jin bi qanûnê bêne parastin. Ev polîtikaya bêcezahiştinê divê demir dest bi dawî bibe û mêrên sûçkirine bêne cezakirin. Gülüz Kaya herî dawî balkişa Servan xalan. Birêz Abdullah Öcalan di 27 Sibatê de banga Civaka Demokratîk kir. Civaka Demokratîk tê wateya xwe parastinê. Ev ê parastina xwe jê biriya meclîsên xwe bikin. Ev ê li hemû bajar û navçeyan meclîsên jinan ava bikin û em ê têkoşînê bi rêxistinî dewam bikin. Adriya Güvergut HTŞ Gefe
Ji çepa komergeha a Katalonya sekreteri tekiliye navnetve ya partiya RS Adri Güver tekildari gefene ser Rojava u giringa sistema Rojava ya ji bo Suriye xevi. Güher wiha dibêje dagirkeriya dewleta Tirk ali xaka Sûriyê li ser pêşeroja Rojava gefe. Em dibînin ku Tirkiye li Bakur û Rûşlatê Sûriyê sûcên li dijî mirovaniyê û şer dike. Divê civaka navneteviyî hovîtiya dewleta Tirk ali Rojava bibîne û piştgiriyê bide gelê Kurd. Divê ev dagirkerî bi dawî bibe. Adria Güver axaftina xwe wiha dewam dike. Sistema li Rojava hatiye avakirin ji bo pêşerojê rê nîşan dide. Her wa pêwîstiya pêşerojê Sûriyê bi vê modelê heye. Ji bilî vê modelê Sûriye nikare demokratîk bibe. Sistema li Rojava pirrengî ye û hemû gelan û civakan. Pratika rêveberiya Rojava gelekî ereniye. Rewşa herî baş dafirîne ku cihêreng dikarin di nava aştiyê de bi hev re bijîn. Adria Güveran herî dawî dibêje desthilatariya nû ya li Şamê HTŞ ji bo pêşerojên Sûriyê hêviyan nade. Divê civaka navnetewî hîn bi baldarî nêzik bibe. Desthilatariya HTŞ xwedî avaniyeke İslamiya radîkal e. Ne pêkanê ku mafên cihêrengiyên li welêt biparêzin. Divê ji bo parastina Rojava welatên Ewropayê bi berpirsiyarî tev bigerin. Wekê gelek Katalan bi helwesta xwe mere nîşanî van welatan da û divê bidin ser şopa me û biryarên me yên têkildarî Rojava bikin pratikê de. Sohrê di 24 saatan de 7 kes hatine kuştin. Navenda çavdiriye mafê mirovan a Sûriyê Sohrê ragihand ku di 24 saatên dawî de li deverên cudayên Sûriye 7 kes hatine kuştin. Sohrê ev agahî parve dike. Li bajarê Maret Mesrîn yê li Îdlibê kesek. Li kampa Dêr Hesan yê li Bakurê Îdlibê endameke ewlekariya giştî. Li gundê Diyabiyê yê hemû sê kesek e. Li gundê Muxtariyê yê hemû sê kesek e. Li gundê Cenata yê Laskiyê jî 2 kes hatine kuştin. Sohrê diyar kir ku li bejahaya Elbûkemal a Dêra Zorê jî zarokeke ji bajarokê yê Sûyê ji ber teqînê mayînê jiyana xwe ji dest daye. Di teqînê Xakurkê de sê cerdevan birîndar bûne hatzanin ku li qada Xakurkê ya Herêma Federaya Kurdistanê teqînek çêbû sê cerdevan bi giranî birîndar bûne. Hatzanin ku dema cerdevan kuleyên leşkerî û dîwar çêdikirin teqîn pêkatiye. Cerdevanên birîndar Ahmet Kurt, Servan Işkın û Musa Sürgün rakirin nexweşxaneyên Rûbarok û Geverê yê Culemergê. Têkildarî teqîna heta natu daxuyanî nehatiye dayin. Sozan Xelîl diyar kir ku tîmên karmendan dema ku diçin ji bo ku îstasyona şêxlera jorîn tamîr bikin ji aliyê çetên dewleta Tirk ve tên gulebaran kirin. پشتی وی مرحله دیان 2025 پنجاه گوند به تمامی آف بگیجه که به ایریش دولتی ترک او پروژه مبگشتی ها تا سکناندنه شخوا او پروژه جه عینی شغلره استاسیون خلصر چمی فراته کسی هانه کجبوه پروژه جاره کدنه سر شخوا پروژه گشتی داویه جی لی ایریش دولتی ترک نیل نیت جاره کدنه وی پروژه او کمایی دوی پروژه دامایی کت سر تمام بکی لی او پروژه تمامی ها تا سکناندنه لکیله که وی ام به پروژه مده 1024 دیسا خزانه که عالی جبل فرجی بود او جی نیزی شغلره او جی تمامی هات سکناندنه او جی 7 گوند و آف بگیشتنه لی او پروژه جی هات سکناندنه کو ایریش دولتی ترک لوی هیلی بیتر کورتره گورتره او کسی هانا کلوی داره و پروژه کو اوی بگیجن ملت او پروژه تمامی هات لی امنها دریا ام بیراگ هاندنه بگیشتی هم خازن دنگی ما جیان گشتی دولت ترک هیله که شرخ دسکنه لسر ام به هیله استاسیون می آوه حیانا ایریش خانات نسکناندنه ایشی او استاسیون می استاسیون ویگلینه جبو آوه نه یعنی دمی کم دارنه که جی ام اکیب سازی آوه نه جبو کو و محطه آوا بکن لی ام راستی ایریشان تینه کرنه جبو کو ترسید دلیوان داما که جاره کدنه نرن وینه خنجی چه نکنجی آوا بکن لیل وینگی ام نچارد بینم ویدی
گریجی لب از خازم دنگی خوابی گیشتی جهانه منظمه کو بحث حقوق الانسان دکن کسی دار نوی داری کو کار بکن او استاسیونا ویگلیه آوا ویگلیه کو ایریشن دولتی ترک ورنه سکناندنه ورنه راوستاندنه جی کو ام جاره کدنی رحتی او استاسیونی خوا جاره کدنی ام بی آوا بکن شخوا پیشی ما ورزه هاوینه جیتیه یعنی اما دراستی پرسکری که گله کی مزم ببن ملت بی آف بمینه یعنی شخوا هاوینه هی سال جی ورزه زوستان باران نباریه جی او مخزونی هانی ام بی عرض آف تیدا کومیتنه بوجی لینها ام بالی خودنه کی گل بگشتی آوی بیران وجی ودخوی او آوی بیران جی نخواشی گله İran'ı takir ku İsrail hevdide hevditinin tekilleri nükleeriyen ve Amerika'ya saptı bike. Berdevke diplomatika İran'ı İsmail Bakayi derbari müjarede daxuyani dadı daxuyanede vahat koçen. Jibu xerakirne pevajoya diplomatik koalisyonek de avakirin rejima Siyonist navên da ve tevgeredeye. Vezir-i Karider ve sebebi Çeçine u hin hevditiran bike. Arakçı heridavi dima kanun de çubuçine. Çin hevkari bazırganiye heri mezin İran'e u yekji müşteriye nüveye sereke ye petroleye. Rojnava Nazım Daştan o Cihan Bilge Nozde Kanuna 2024 li ser riya bendava tişin u bajarê Sirînê derîşeke hewaya Dewleta Tirka dagir kerde şehit bûn. Ji bo bîranina şopdarên heqetê Nazım Daştan û Cihan Bilgin strana pelên jiyanê hat weşandin. Endama kevana zêrin û di heman demê de endama koma amara Feride Rapo ji bo bîranina şopdarên heqetê şehit Nazım Daştan û Cihan Bilgin klîba binavê pelên jiyanê weşan gotin müzik Aide Feride Rapoye Efstran di şexsê şehit Nazım Daştan û Cihan Bilgin de diyarî hemû şehîdên çepemeniya azad hatiye kirin beregodarên hêja em bi vê stranê xatirê xwe ji we dixwazin heta sibê bi menê xweşiyê de dembaş azad bişin.